Alzheimerova bolest, kao što mislim ne moramo mnogo da pričamo, vi svi jako dobro znate da govorimo ovako na nekom populacionom nivou, je jedna tiha epidemija koja nema infektivne razmere, ali ima značajne brojke. Čuli ste, to je bolest posle 65. godine u većini slučajeva, ali poražavajuće što mi imamo pacijente, s obzirom da radimo u neposrednoj brizi i dijagnostikovanju oko ovih pacijenata i od 50. godine i da imamo veliki broj pacijenata neočekivano da se te granice za javljanje demencije se pomeraju i prema 50. godinama. Što je veoma poražavajuće s obzirom da to već ne zahvata samo stariju populaciju, nego zahvata i radno sposobno stanovništvo. Ono što je problem sa ovom bolešću je to što je podmukla, šunjajuća, nastaje sporo, na početku deluje dosta bezazleno, a posle se razvijaju svi ostali simptomi i znaci koji otežavaju svakodnevno funkcionisanje čoveka. To je bolest koja ne napada samo pacijente, nego napada i njihove porodice i celo društvo. I predstavlja jedno veliko opterećenje i da tu samo medicinska strana bolesti i zbrinjavanja nije dovoljno. Potrebna su nam ovakva udruženja. To je u svetu ranije prepoznato i postoje ovakva udruženja koji vode brigu o pacijentima i o njihovoj porodici. Kažu da negovatelji koji se brinu o pacijentima sa Alzheimerovom bolešću mogu da imaju mnogo teške psihološke i psihijatrijske probleme. Znači, ovo nije bolest samog pacijenta i nije bolest koja treba da se leči samo medikamentozno. Sve više u posljednjih nekoliko godina u našoj medicinskoj praksi i medicinskim vodičima sve se pominje taj nemedikamentozni tretman pacijenata sa Alzheimerovom bolešću. I najviše udruženja bi mogla da pomognu u edukaciji i načinima kako možemo da pomognemo porodici, pacijentu i celom društvu. Zato su potrebne organizovani sesije, seminari, kako ćemo da postupamo, jer to je mnogo osetljiva tema i mnogo je važno da znamo kako pravilno. Ne možemo da primenjujemo iste principe kao što se primenjuju za stare ljude ili za zdrave ljude ili ljude sa drugim bolestima, jer se radi o specifičnim problemima. Bolest ne znači samo kognitivno propadanje, znači mentalno propadanje, na nekom gubitak pamćenja, gubitak egzekutivnosti, znači ljudi sa demencijom imaju problem oko najelementarnijih bazičnih svakodnevnih aktivnosti. Ljudi sa demencijom imaju psihološke probleme. Nije to sve izgubljeno i proces ide postepeno. Razvija se, traje skoro bolest 8 do 10 godina, neka srednje vreme trajanja i za sve to vreme razvijaju se novi simptomi i ovi ljudi imaju veliki problem u svakodnevnom funkcionisanju i zbog toga su potrebna je podrška, potrebni su dnevni centri, potrebno je profesionalno zbrinjavanje i edukacija kako da se pomogne. Jako je teško objasniti ljudima da to ne znači samo kognitivno propadanje i da to ne znači da je taj čovek izgubljen, da on ne zna. On ima ostatke koji dovode do patnje, do promena i zbog toga imamo velike probleme u snalaženju. Medikamenti koji aktuelno postoje mogu da pomognu i mogu da koriguju neke probleme, ali ne mogu da pokriju sve. I nažalost mi nemamo lek koji deluje da zaustavi proces ili da promeni tog procesa neurodegeneracije kao za mnoge neurološke bolesti, ali se nadamo da će i do toga doći i zato nam je potrebna ova podrška u smislu nemedikamentozne i dobre edukacije kako treba postupati, šta treba raditi sa ljudima. Ovakva udruženja su od velikog značaja, ne samo za pacijente u svetu, na osnovu iskustava koji imaju mnogo bolje organizovanije društvo u smislu rada sa pacijentima za Alzheimerovu bolest. Ovakva udruženja su mesto gde
se podstiču svi oni potrebni resursi koji su potrebni za zbrinjavanje ovih pacijenata i ovo su mesta gde dakle mogu da se podstakne i neka druga istraživanja koja donose opet neki napredak u zbrinjavanju ovih ljudi. Jer mi mnogo naučimo i od naših pacijenata i od njihovih negovatelja, zato što nam oni često kažu da šta se dešava i kakvi su problemi. Mi smo do sada, kao u svim zdravstvenim centrima, pokušavali da negde pokrijemo taj nemedikamentozni deo. Na neurološkoj klinici postojala je otvorena klinika za negovatelje i za pacijente gde mi savetujemo po određenim problemima, ali to nije dovoljno jer mi imamo neki drugi deo koji moramo da pokrijemo i da se bavimo sa ovakvim pacijentima. Zato kroz ovaj rad mi hoćemo da podržimo i podržavamo i zato smo hteli i napravili ovu inicijaciju da bismo mogli da pomognemo kroz druge oblike aktivnosti ovim ljudima, porodici i samom društvu. Eto, to je nešto što mislim trebalo bi da uradimo i nadam se da ćemo raditi i da ćemo napraviti dobar plan i sistematski da pokrijemo ove sve probleme koji su značajni i koji su veliki za ove ljude. Eto.